Good morning Kenya kuma dhoche mwakanto nyere kanku watu wane kirimo bango yo akugu. Kene ntuko Jumatatu tarehe 16 mwezi wa Oktoba 2023 dogero duare together tukumureka siasa cia county ya Meru. Etomi Jumamosi ne kwarena muchemanio yoa Njori Ncheke ara yethire nende yuke yewa ne CS wa urimi na Deithia Mheshimiwa Mithika Linturi atongere bange ba county ya Meru areo gavana watene wa county ya Meru Kiraitu Murungi na nende betikirie no rumwe CS Mithika Linturi tuika mwaria wa county ya Meru ntubo ne burone kanega butayo kirona njire mpotho ni gavana na Thiati bawe na boba ita kundikio boba na njuri yo ya kanisa naba kuwa registration neyo theri ntuko yoro gavana etumiria na arethire akiendera baraweta ni antu baba kisiasa nteto imbe na kuwa ni afilisti na afilisti ba ni baba atikwethira baekanu kuwa ni murungu tikumenya ina kithomo kikuwa bishop athomere antu bangio lakini rugero rware urongwatia kwareria mantu ya ndi na nominated MCM kiri mbunge ya county ya Meru Mheshimiwa Salome MUTUA tukimureka utongere ba county ya Meru ni mwekuru kuinyelwa namba 2 imbiwe biongo bikwendekana ndene county ya Meru kenda Meru yithira itana berare na batukulu 40188 namba ya tu SMS tu live kuri Facebook na tu live kuri YouTube mkendra kithoma ntumiri cia kura tuwetana mbere na mubango yo unibetawa mutabia dwan karibu sana mheshimiwa. Gwa sana Mutembei na adhikiria na baba ilete Weru TV unibetawa Salome MUTUA kumatigania na ndi nominated MCA na kiama kia Mbas lakini uniende nkata cross nkarite Meru yonde kuma ntonyere mwankatho chiwo ibo nominated ya kari unontu ate wandi batu wandi etu Meru county yonde urethere nominated MCA. Now kama bereo we nominated na kiama kia Mbas SG we nationally inkona bere na ari murengo ni yokuwa governor Kawira ate kubona ate qualify utongeria Meru now nararingira yutani nge ariwa uti ground ile ochia kwinga governor na ambire kwandikithenya former MC wa Bogete East Murigi Karinga akiwa no SG wa branch ya Meru ya kiama kia Mbas so mirunga mwe SG imanyarenio babu burea MC ba kiama kia Mbas ni obo affect kiri murunga mwe yenu urabo ku withdraw support inu kuma kiri governor batu eto na nya ngwande mutongeria ke uchenchi otongeria Meru county ka muritiro ngwe kinyezi njiwe tu mugambi manyara atumba kuunongea na mathanio yake wengwa yo tu confuse no ndutumba witikiria burena buna ara metagwiro wengwa kuwa na batu to euro opportunity imurungu na kiama yetu kenda tumbogaria utongeria bubwega na ntwaritiro Ameru aritiro ngurwa kwagirite ko ageketha gari yao mena nyetha atembise atumba batu kundivert mathani yetu na atena biutuma bautu ngo tutu ina itumi bietu na ntumbo biwa thai antu benda wigo barigo njumaine iroke yo bayukire manto yonde no ntumwanka thai tu evidence yetu ira chiutuma na ingweti kiende nya SG burate kume ontu tutamwira imbi wengo kabati kwetha kiona no ntunya iloya na akamena ate akuwa no ntumtu muthomume agirwa mirasheria mena atigu imenya tutetegere bau tetegeria confusion yewe imathani yake yau lakini atatoere chance yetu egutha tu nominated ka antu ara elected ya kiama kia Mbas kenda bakandamisha kana bera bura kwenda mere mtu aromba kura gari unde nda kunominatwa indari mtu independent na mathano yawe kenda ukorrect ara okumba na uchoko ukorrect ara okumba no tu benefit chantu unza inkuri wa mushara yokwa na njogeti nyamo genji na kila kitu benefit te no tu bwambi bwantu wa Meru county na no mwankamba karie na mwambi nyambera untumba kuwa mantu ameya ya mai ya meya no ntorende ya mai ya meya na nkire ya muchara ikirumi ke murungu na ntenda ndairila na njekwa no mwanka tone otongire wa Meru ibo karibwega Mheshimiwa wethone ni ontu mugambinya imanyarara chinchire murunga moyo wawe bioto machinche menya akwere wagante kwenda kwaria mantu amengi no ntu nuchi wakiri bau ndente kwenda mantu amaingi mtu wakiri no mucheno no wakiri no menyanga ni takie garinga nyumba na garo inde ringete yenge to yara gerendene actually ngare ira antu bale ibaringa ngare itie oro nyumba emomoka mbeko momoka kezune etrere vinde mbwe ringire ka into genge ka ringo tuku ende manto wakiri ya mwambi manyara ntendo kwira muno nte kwenda kurona lawyers bibiri oko te ubatenda kuwithia bawa no tu no baurinya fact cha proof but murunga moyo wawe yo to bo fact for MCA
utere me wa affect muntu nontu wa affect ata no ina kichiaku menya muntu age okwira bona wo we akinde me no bwite mbere nontu nya kwina lawyers bendete kurwa mira uma me lawyers bondete kurwa bakwa nene na nya leaders ba tutegwa nene yes wow yeah no tuko ya Jumamosi mheshimiwa waziri Mithika Linturi na twekithiro mwaria wa Meru na untupo ipo kuona ya kabuti wiretie ngavana kawira bonene itumi ni yaka kuona kwina unene buku chaniro bo Meru. Number 1, Governor Kawira ari na rights ya kumeneria muchemano ira yari yo kuanda miti na yonjuri ncheke na tongeri bo Meru na we atetire muchemano na yura Kawira ate na haki ya kumenere muchemano yura nontu wa mbere Kawira eta muchemani neta nite wengwa Kawira ate ta muchemano ne Kawira ate ta muranu Kawira ate ta mathiko yantu Kawira nonga mathiko ya wengwa bangite Kawira nonga kanisa ya wengwa au metike nontu nya kanisa yete ngi ya twari nyarira twari lare saindia cha Gembe North atende nya kwa Bwana Yesu asifiwe kanisa eneu so Kawira imuntura imuntu na sesti Kawira ndenda ku imuntu na sesti na ntu bangugorie to ruwa me muntu uno Kawira imuntu na sesti ingavana na sesti nontu we unturate wetheti atetekire wa itho nunge batu mantu yetu ya kwaria kwa kwanda kwa mbite kwanza ka batikwa untu ingavana Meru na nari invited ndone actually ge program nari invited na nari recognize to ingavana Meru as pa now nontu tutamu proof to muturia na ibyo tumende wono tongirwa Meru bwina thina nontu utekarwa etikia Linturi kwethwa speaker ka at least nya connecta wetu na president ti makosa Kawira no akama independent na ta kwiro batu kya make yundie no tukyo utongosa tumeakuwa kigetha kina mtura at least mwetiki ku thirikari ketha nenda kwetha ro yundie ne the connecta ndi aruto nkurukie Linturi ka get defective eta muchunjwa Linturi riwa kathuru engava no Meru lakini as much as Linturi no yundie na ICS wetu aragwa thirikari no thirikari itemea kwa mtu bate wete kiambi ngwe so no connector endre kanare no connector asasisi CS wetu na bange bonda atongere natako weri akaruria njire kio connect ya president wora connect ya ruto mimo chore kwa nontu indiga na last nini nomination ira ino no ampete nomination twembo mass of Kenya amba chance ndari ndo Meru na kiama kia TNA na UNDA bankaria muno mwanga Jubilee ndo nambi nomination so kwetho i connect ti lazima urwe na uronge akona chance yake wita through na tuguibo ya nontu Linturi ari ngavana wa kiama kia UNDA na akine na blessings chionde cia Meru na nyaba tutu ambasi tutumba biko bubui yeah na untubonke burabu thikiroro ndironere kikundi kireitire kimwe ndonere for the first time ndorone njuri na ekuru na ndaibo ku na njuri ka robe chao na njuri kanisa is it right kwambia convent culture kana ntuire bo Meru na misingi ya kisiasa Kawiri nyantu be muthura mwanka thai mwaka omothiri batigutha be kumiaka mwiranu batigutha bari umuthoma bameote into atenda wikira eguru bauma wariki batauma njuri kanisa nyo kinyari yeto rigetha ritu njuri igintu gya kureta anto amwe na kwitha bena uwe kasheri igethiyeta ate igithiato kuwende kwita kuthunguthila mantu yana kwitha bakiru ya njuri Meru njuri kwina mugaririe yo kwitha muntu orende imumeru ibonda iye kwa githomo gyo muntu agethe Meru na ethe no garia bwana nenkero uwe bura ende kwina mantu yabo ethagia kikaucha na ito eshimiete lakini kwira yange akiwa me akumburi kaucha yana ete chenjia no tukauchenjia na niye kina bwawe Kawira kuonde utino atina confusion nuko nende thaina confuse nye kurubero una ba muthiata Kawira antu ati umutreat mtu mwanya na kiumbe kya mwanya na Kawira tiko itha kai mweguru kindogo imweguru na into bibingi sana bibiana bithoku lakini bithoku bya mwingira ndene mathoni yawe na ibyo tumambua kinyari roro na ake arie yonthe akiruma nyantu akawa barokua baroeta undi enda kwira antu barifai kithomo mathayo ithano kwanjia 13 mwange 17 16 uba ikwe no igwa muntu wenthe akawira mutongerio Meru abatigutha no chumbe ya nthiguru na chumbe Meru county lakini githomo gyo kuwa atire bwebore chumbe ya nthiguru na kethe chumbe gachi oruru bwayo yekiro oruru kaire atia iteibwa kaire no nge ate waome yakinyangwa ne antu bwebore weru bwa nthiguru nturera yakikire mene iguru itumba kuithwa itumba kuithwa no mwangantu wonde bekura bagetha bakiona nyumba iriku igutoka na nyumba igire meneti thega
aya bubure tawa bubure oru banthe guru tawa ire yaganetwe ego migambene na itombo kunikirwa nyungu ethika wero butamirgambi antu bangi lakini kawero ke omona wengwa na thiri muchemo atia athiri muchemo no tunda bwire kawira noe sisi noe deputy governor noe MCA actually na nonya chief officer no geta ere antu akandamisha antu we bia kwenda wiki ngambe wandi chionde we ngambe mwe isaso ngambe mwe Ria wa ngambe mwe tutakurukinya police ye ne ata ikireteria reko mtu ne ata ka identified aeta yari ari kangeta eta ngombe mwe akawa nuwe na thina mpelilu mtu no igwende nyete ete plan retwe endu kona kawira sanga bana ukethote na plan enjia kwetha kwena structure emantu ne ata wombikyo sustainment yau sustainability yabu kethote nya police re imbibiongo batu me turono ntuba sustainability project kintu kingo kina mwerekerie aeta ngambere kanika nya mwekuru atina metho ka mwekuru no batuburu ngombe no very expensive to maintain ndawa kila kitu bia kureria nini lakini akawithio mandroindo kenda winning korochianto ate wote thiankia yona eria na weta ate ugetha mtu ena mujari nyimo alimu na tena ngambe nkasi na tombia ku maintain surely edi wetu banimbwa mero mwekuru na umetongerero ntoko confuse anto no to athina bwana berentere ya kire policies ya Ciaca County na probo batere witana bere direnda ku base mantu yambere kire samuni we tumire kansene still araure thine ya Meru toe araure thine ya Meru ni atongerie bara bare nchiru bara betre kunenkaniro tongeria unwe mwarie wetu unu akarau araure thina toe Meru thina ni bara bare nchiru na bendera mantu ya muthuku muno kiri family cio kiri generation cio ndakinya kiri utongeria bo surely now as a mother, because kawire mwekuru ni mami wana no thiri nyiyo but the basis ya samuni yewe irari ya kurombera anthubawe bara wita anthubawe bakisiasa na wabara nebo anthuba Meru twe thine Meru. Do you agree na kawira thine Meru twe ni bara bare nchiro? Ndetikandiria mantu yau na nkwire murungu omwanya na murungu endete murani agenda muroina kila kitu wetu mona mbura ikiura yonthe no ntunya mtura yite na mtura oranite mundogio ketha yuriri mbura ikura murungu muntu omwanya kawira ego thari murungu ari umutharima ataichie kawira ataichinya murungu genda abamenya no ri gwathirie gipindi ya women rep na no ri kuwengo ende thai engavana kawira ate kumewengo murungu ka mwanikire yabonku agithomo gya Bible amenyeka kethe no ruru already yo tumambu atiri batu musho niyo turetete njumaine kawira ichumbire thiri ururu nete wome iginyango ne antu nkuwa buna githomo ago gembesi akawira mathayo ithano kwanjie 13 kawira ichumbe thiri ururu no ntumbi atete kinya kungi ende wari imama lakini oigwa biena ikirumi lakini amboere ange na gwitu iche batu akuru inyi batharimana na nyamu ugenda gwatu ikirumi muguru no aruma ukawatu ikirumi na akuru bitu matu akuru bamenyerwe ana banthaka bamenyerwe yo tu matu atu thenya tu na police okurukie to ana twatui muguru ndene Bible no awete kitharimo nambi nenyogetha babo guareo mumenyere bo yagenda gutharima mami ogu atena kitharimo gutharima akyo ende kawira inya kirumi agete to watano ntorende wengu imwe guru nya gutharima ate to tharimo ntu wengwa akuru ibo batharimana sure ketha butamenya umenye nya yo ngoge Kimeru ko wende kawira ibuyo tumambu imuntu narcissist na ndagu akawira ke yonde guru imuntombi ingavana narcissist na uo tenkura no tuingogete mantu yonde ya muntu narcissist ni atagari ko wende uragenda nya rigeri wonde na twa muchio iba thome ba me muntu akari uni ate no ntu nugo nende mara wene trinya kanisene ne hata muntu miako mbere ibuyo tumankwira kawira nya ati chiba ibuboya kawira kai ngundi speaker na ate ngundi listener no mege leadership no mongo tani na interview ko bi othikire ne antantu bakawa meare nya wona ke aria wate guatire ate kwaria choka ithikira bila uturie ne ate wati kwaria choka ithike ukaithikira na ngekwira umagetha na iche baibo boya na getha ate bishop worongo kawira yara yontha kwarinya matamushi yake akanywa kuruma antu yabu arume kanisa ene stio iteibwe no nturi na atawe mtu pretender akaromba murungu amuikwa alafu urano akuromba kenyenyekea na sacrifice ete murungu ate muikwa murungu gamwekete ara kae kitu kendroneka na kinya ketha ko wombi gyo karaka wira achenche megari na behavior chiawe in case murungu amwekete ara ai akioneka nangu gwira mtu emutongeria ithere nture akigire mene uro itomba kuithwa
Kwa wendre kinya ifanya ugumarungu au gumegoro orende intora yaki kiremene te mbaweta ate akuithwa na rega eringwa geboi emomoke ewe no ntorende nyumba mbete meaguria kiremene ore kiona na murungu wengo nete tata no ntorengi yo gwerekana ikithomwe kau atire we ntora yaki kiremene oro kenda mathithi ya murungu mathithi oroko wethia wowe murungu akumorare oro na antu bonthe banthe oro bakumie murungu ra turambi moyo na bame murungu na uma ogetha kawiri ntura yaki kiremene oro aingava no meru na we ko we mwekuru na kuremwa kabo ko imwekuru no tu imwekuru antu anje gore mwekuru inare mwekuru weta kuruma na kaniseni ina mwekuru are ate wetekira muntunge ina mwekuru are ate wetekira gira itu nani ate wetekira lentore obu are ngavana wa Gavano okiama kia president no rende lentore no mora wasto president lentore no mora me the president lentore no mora eke national eke gawa kinya wako na intobira no twende lentore ake ya nambo au shwali akireta kinya kaunte to no tuikaunte chionda kuthilunga ndene Kenya no mwangare tendene Meru ara umete no kona ute mtu atenjeki kwanza yes kinya renjero nchoro actually no bunkua na into binge lentura ga na kakareta ku to monkarete ko so abati gwethena nkoro enene akarama akore lenture owe ye sasa inya ore au na ndire space yako achura space wango ye president kako wati ote wati nya onde MCA oni ngono mbari ya Ruto na imbarakia natagwe na thina ngari ya message na achokia achagwa the same ote wati line yewe muntu atebati gwethare ena iwe to mangua muntu na assist enda gwethena into beyond and anwenga nange gwira abo mbere kawera kinyama ndo indo yawe thagia kurane ontu ngambe akira muntu uyu no ntu twita kyatho gake thurane rike seti kyantu wita kona bura bagwita hata bakurana bongo ambira no bless wita mathiko omboleza na biutu mankwira atiri ni kawera ke mantu community development reka iya kwa reno tumba ya cia nyumwera cia wambeje cia iya kwitha yukite na njirerete bwino ntu mantu amangina kadamishite nyama chief officers muno no tuge akona ke monitoring engineer bati gwitha baita kona project na bakatha bakiona obuo gunya face ichitete no kona lakini no miaka wera abio tumono na mandu ya ngambe muno na tumantu twa gwiri antu na matres na meringeti kati na sustainable development atina project yenjia kethe imbo au amenja na echoka ikuipo nturere thina tha imbura ketete kura mbao ichenjero ichikune kilindi valia githima kibimbi ngwata so na twendo mugora ititure MCAs mama atethikira no ntu she is poor in listening atena listening skills no wikwa ingundi speaker yes na kanyoka wende ikwa kona na kundronji antu no barongoya mwangantu bamwetikia yes awa manto aja ete biblia antu baskia na no riga na mbere onda wete kawera na ndare ya bayu awete o kiasi ase jemi ndanjeriria abo no rigana nende yo ya mwena biblia na gemindo gago mtana inda wetheti actually na inda rete antu nina yeye ana ndore murungu abaibwe no tonda mona nkona imagine wege thore MCA mama na etere connect awa woni mbere ni thina chienu age yakawa wonda thithetia ate gwito wethetie na ngwire mutongerio mwana ura wito wethetie timbwe thetie no ndo into tibi yakie wa mbere imbechi nenkaneri na MCA ara elected aumete wandine a representative na connect othirika ina mbi nandu kwende ka weri nyaro ro utia iguthiri nyana bangi na woni binde na kyao bio na elected 45 members ba actually kala thiretie buru na kawera motion yogyo batigo yo karingo 100% no the elected ya batigo thare ome kinyora are ome ko tapatapa no ntu bwambi bwa kwitha no menyo lakini no ntu bwa ignorance kambwire uma elected yorare ome genthe toy ni ignorance no ntu ignorance kana ni interest we interest nyage go yanyu mambo mbere ni ignorance meka ignoete yo interest yeta ate nungwata ye na ndugo guthe kwena ignorance plus interest no to ignorance ni atire were oguthungutha kenda uwa kugwithangirwa project mbere antu bawirwa ntore winyarete batigo ro ntu woi muntu wetherekio me wayo turatumwa bao kwa Meru kimbechira na kawira bwa wethetie ethetio ntu assembly kankwire ndi o mapio na nkuwa boya kawira ethetie assembly oteyo kawira mbechi betigwe ya inyachi kwa ke formality re okurugwa eno tucha kurugirwe MCA zirenge bagetate ba connectwa ke uwe pointo elected MCA no iche thina woni ndi nyamburia apart from nyathe inkuriaria na tukithigaira area yonde twita around elected MCA no iche birantu bendete muno wandi newe kendeta riu bari angavana executive ethi into bieko bira lakini ke yonde mama na to confused niwe to matuwa atire antu ibareke ibarukire kawera ondu ichumbe orende thiri oruru ekinyangwa ne antu ature nebela na tigwe thaka emwe nyawe ngwatiku kemwe kuru na assist now kire baro engi governor dikite na dikirite committee on evolution ya senate
akienda babu mediate babu bure assembly na we but andika awa thine Meru ni CS Mithika Linturi ni senator abunge ba Meru ni boba uteka munini wawe na bateka MCAs kenda bamwenga kiri utongere bo so nakwenda babu karia nthi bwaraniria na I remember some other times governor na wetu tithine Meru na last week no your assembly ya committee ya chile kire mwitite area wita how will devolution committee ya senate na bunge Meru buka watanithwa na governor aritu assembly enu chamba mbithia kaandika barua akawa butina power ya musamon untu bobonde is it not sarcastic kana obo enjoy bure bunge Meru yo to mankwira atire bomberi nkwira kawira na arakia muno ngundi speaker lakini ate listening skills na ndako ya kawira i pretender ende barwera imando indo tu ya kwithena ka evidence lakini ye mtu muthuku muno na ngwenda kwira kawira nako mebra wita buonde nibyo to mankwira atire imuntu eno okoroku na no kuwa menya we kiongozi no emurombi murungu no mwanko sacrifice nyawo na muntu unge ari uru ria guo sacrifice ukanira kirwe no tukwira watire ethe at least nyo apply golden rule no kuona ende uyo nda we thigira antu we pa we anengero nyayo ngwa ria wita kwa LMP nambi batu ankwire ture msizi tu ngo tuwete embu itu ngo tuwete embu na ankwire kawira na buini ngara nyilende pute ngavana menya ayeko ya sign deto na to gwatanira kankwire ende for your information badu to gwatana to chokaringa to wato aile mamo na to mwe time lakini to ene MCC bene bonde MCC bene MCC be kuona to ita iro to iro hapana imapema uteni nini nukoona ekaro uwe na echetho but kankwenda kuira CS Linturi seneta MPs bonde utewe eke ngwe ka to kuritera to nenkerwe kanya obe stakeholder ba Meru na to wambu na to ware ende ketha oni nkorwa na nkeleza na kawire akarie mbizindi au juna na power nyeche CC au juna chief officer nukuona kabo thogu na kwena prove na nyebu ngobo kwa nyesi CC bate confidence nyaba karoma mama menyenye burago withie ya nyaro amage nwenka nwe bionde nawe bwana nwe ai hapana Meru ne bati kuone kona nwe wo nukona mibango plan chene governors baba ari kwe onto munya na kiraito iku haina procedure kinyaga muchemeno yakethika muchemeno needs ke na anto bakaua MCA we ngwa wa area akeleza the number governor kenda at least kwetha kwena ownership nyae community kenda tha kuyoba ithete bate gua kinya mutongeri ontore we MCA wa ndi wa etate akawa so kawira kae bionde buruna nwenka akawata MP ngoro akawata senator kana wata CS Linturi nukuona nonto kwambere bionde imuntu akariu nonto re yankurie reto rwete batu no reto ari MCs batari ke monto ethinge to amwata ginya mantu actually to batari piu gemwe kabara thina endri weri ne ata batu MCA to ene ombere to MCA 69 tona na chogeta gura anto ethinge kumya to gwatanira mama kwata deta kanda mishongi endri ne MP bamwerete na muchunde secretary PO kie na muchunde ngari na chembe ya charwe na muitire stima ne MP bamwerete bou ne MP bamwerete iseneta amwerete ibatu MCS tumwerete ende onto tokira gira to kona gada na ngwere ibyo to mangori nye MC ware I pretender na ate kuminya bie yani bwanya weta na ngwendro kwira ngikwira uma kinyanto bako iba elie MC wa saindwe mama kuanga ngotebinya kwiro ikuiche the relevant kendero atinwenga ta saine lakini akemenya wengo otebirio no nturi ankorie MC urai kuothai akuate sainde tenya motion ne yao akwereire betira mama waithe muchemanio paroria kariba erio imbibo endrekia antu betu au mama atira wabu na nawe MC na irite wengo we oni mama na mpere findo mwe kwa na antu betu na mtoto aroma aromba barabara aromba mbwao araua tuina kana nawe wengo ndi kurwa mama na mpere chance ka mtu unge wa iriunya community linda arwama elesa mama thina chiambi no ndo bambere tiba tu MC agito bati wetha tukiwa muno kinya mama na bati wetha na muchamani wandine MC aria kambere MC ake aria muntu ontoreu kinya chamanio market eu akarwa makera mama tute stima itabia tu ibiorete ndene nche market ichithuki iruireto enda tu imbirwa riwendre menetike thigukui secretary o mama wa wika ono yiko kiu in case wigwa getha ku wake ya akwire buo ko wenda nkwenda okuri nya baba enara ni uraona anto yetunga ina tukuria relevance yetu utibinge no ndo twinda to safa the same no ndo ketha mama ate balu tware for your information tware uru tore MCA bonde batianye west
MC okwaria elected ken naibae kwaria na ndarwama of course toka mbichibura to witha jonto muntu ena experience nu chibura we batigura munene nu ile nturembi kende nyantu benu ba ya trust na bameibo bathetera ndarwama oro ndigurwa mandera mama batwe thina twene bombere mama we no kumeki meru happy ukimika meru happy ingwete giende batwe thai Dr. Mugambi ena PhD doctor na PhD e umano ntunari na inda gwete nyarenge o au no director o veterinary o livestock ndamwende ngwete ya mwambi aka filape mwekro ntweru agi professor Karuitha no agriculture director agriculture ndamwenya akethare api no ntuibagiruka uru theri gukara naite no tumamenye no kwa bantu baba ume bari tambi ngwi wenya gwitagura netira thangala ne kuonde no twate kwenda kuona mtu ena mbureni no ntumamare nda kwithakiwa no ebyo bionde aige baraka guru beta baria no guru na watu gino bakaripota muka ibecho kana twindiketha mtu veterinary o nini o livestock agunenkero eto akura neta akaenda direct operations mundene na ta imbibio ngwano biwote ko ni different na bimu mtu athomerete onge no igwanga inge ni omwanya kinyawe kaguru mama ebya mbere ofisi ati wewe ngwa na biwe tumankura Meru itita mbere kinyama makari yaguke aruka mpu uregwa mpu bura mwaburi yo yayo ka mamero nyane iya ka into gengeka yani iko tiko tangalana iko wa mpu ekawa Meru ibwe wa mpu no ntorende nebeti nya professionals na trained kemanto una bene experience na biwe tumankura ntugu Meru to yuto ari roto weta tera mama ndarwa manonto mya mama imwe kuru mwenzangu mama itu athenjite tukarinya no emanka wi muntu umoya no menda wa mwelese mugaithi na chewe tonde no minite no stio no muntu neche tumantu ndamwende oni ngavana antu wetu baba ile mwambinya aka filape mwekro ntoruge a filape ndamwarengi na ro antu ao barabara ethokio muthetu yo yonde itukwenda at least kwegeri ngavion otwe chief of transport chief of agriculture and environment na water no nturu roro ke awikro ngavion oro yare akamya bubata apuru itwite hotspot yara thini we kumira iguma gathinge sainde ebo akithi kenda barabara yetu mbuthe tu yonde uteta utatuige barabara ingana ringi nachokanda moya kwina office ya land na maugu yetu yonde ya registry ito burwe kamomoka no tukiulumo kingale kenene ikeyete ko bantu butu tumire no mende kwa arare kwa kariro ate utemsi ungiariri mama atikwenda kwirwa thina chiantu awu atikwenda na ichie aro amaka wabo antu amwe ye bakaringampe banenkero mutu mukai bakaringampe baeta ende ku thine tu inyo yutumete wikwa nyumba executive na gavana ate meko ne kombecha bonka batena ambi batena MC no to auto ebo check na kutuka ile to ba check and balance ketha na kanda mishete antu beto bangu ya buwa ringire ba bongo bena PhD na bena experience to amwe no this is not the way to tombo perform no to rende to tena expert to department ine ende yonde mama nwenka kinyangu na arere kuthikira buru na ivene nene. So, kire barua yandiki kire assembly ya Meru ni chief of staff and chamber mbethe ya addressi ikiwa babwe bura assembly you cannot summon governor wa Meru Kawira Mwangaza. The only point ida governor ameawa pia kire assembly nanga kwenda kintu impeachment motion iliyo ya kumuingetene kana something kana yite kunanganeleta wa state of the counter address. Mheshimiwa, do you feel advisors bangavana kinyabo bate kurita ngweyo kana maybe ni papa umo mislead angwere ngavana kinyantu barabara yo nyandi baisas bage mwangatha ini bongo mmeno ntuno nda turenda kwa mama wete bible na wete gimindo na ngwere for free mama atandi baisika kinyandi baisas bage ankubayiro kyao no ntunyene mwaba otura kuku aba otura de kwinye ile ndeto tuka kaka mugai badi bakareti advisors mama atereka ugetha ankurie agetha de trust MCA oro mugoro kia budget ni advisor agore ambecha no amuthikira atithikira advisor otebu ba aburu bara imarito bena yo theri na bari ya no ntuba mama uonto inyaba mwira kanini mama abera ye na ate wethia buo iningo kwira mama imumbire mwanya sana na nteme ya murungu wa mumbite akari no ntu ate mwekuro kawaida mekuro ba mama kuro bakirite nyorongo muno neguru ankwire oni bitumanya mpendo tongiria bwa guru bitumbite ndiriria mbithanke ona kambenda kwithange koso ugukona oni kanda rombere murungu dagwa renkoro eta antu ntubuti sawa ntikoro etikiria buru na ngoro egwete ndani na nkwire kanise kwa nchokerinya kanise kwa Methodist nkatho ni no ntubanderete bwega undo kanise kenje Methodist na taachincha na mukuru kwa no kanise Methodist nya wa taachincha lakini uranditani iminista bako itu na bishop urongo ibubuwe na unda gererie unda wire untu bwa uma
nontu bwa baterie kwanza boku benefit ni community au ni onde na kwenda kuira kawira atandivaisika reka inya na ndivaisa bakie reka anything atandivaisika ange abarona kukuwa kuwa MC batumbo samun governor buni urongo batu kulingana na sheria ndio antithomete muno mene undi mwari antiri ange guta lakini bombi chambi atiri bautu ina power yo samun governor tugaraniria na nkwire kinyate samun no thuku mea ikubati gutha kwina time ka yarieta elected bakaria kakwiro kwa ara thine riku gwa to yatu mama ikumbia na gwitha bura kwenda ibwa kwenda ibungu kwiro bura kwenda ibwa kwenda mama atirika so mheshimiwa urenda confirm governor Areran County Meru ya family affair na wenka na yu tumere nkwira ungugu narcissist ilo nkwenda rithiria na kawira narcissist mtu narcissist ungugu na wone uyu onthe no ntukawira ndakwira ketha nuigo ni nkua thina uti ungiarekerwa aria ko tugira ndetu uwe na kawira mbere iwandire ku ibunkwenda research witho tuite motion wandi chionde ubangui baragwenya bana ni mama ngaga kuro ntu imwekuru iba twire iwandire kwa rwamire muntu reu waeri warwa mare thina mama thina chio mebo mbere mama kanengeri mbechi thirikari agewa mandate nantu bogaria mbechi ira so mama na batigukira agona ubuketha mantu yonthe MCS amwirite community ne kume ira arona chance yoita iki ko visit area ko wende mama kai wenko na mathani yake no engana ntu muntu na assist now tukwarira chemantu ya policy babu bure mbunge ya County Meru ibu akolokerie governor budget Brombo kulokira budget kwina utatanishi bwario bwa beta tia kura ng'ombe but boy kulokia tia live animals ki live animals hii ikuare na gitoyo ikuare na mburi ikuare na ng'ombe na nguku but after meri that ibu expected department ya livestock ibu retra policy yore into bibi kahorwa na ura into bibi kanenkanirwa pound now ndironere governor nara launchire murandi yo kunenkanira ng'ombe na yambiririe Tikene West na umite yambiririe wondine ya mwenda ithile akithi na kwa tuka every wond ikanenkiro ng'ombe isile does it mean governor ukire rukiri ambire kunenkanira ng'ombe atibunenkerete policy no ukura ng'ombe ina ng'ombe ibatire wikwa kana ubati ku receive ng'ombe ndakwiriwe tumankwira mama na ume county mama na ebele county utebwa weta buno utebwa kuumba wonte kora mucharo ko theri genda ndingambe na nkathakia na ndingambe ya murachi mama no mugante ate kuminya imbi byongo tokurugie budget towa na bo twende nyara police ya kenda tu atire at least go in areas ende ya nenkandire nya side chewetu athwana na akutina nyanya nkina rui nukuona na nya na nyumba nya yake ng'ombe no mengambe chongwa ing'ombe ikwenda care enjia umwa mwana umunini mama ra nenkandire ngambe na bo chiuri meito abati specify area ngambi yeta thwana ri ibati guthachie brindi iriku tuga specify variety tuga wele akitheno tugwina pio side yaba kithiore ingambe iriku nukwata aya tweta side chaweto na mumoi tuga wingambe iriku no tuwambere iri ucha mungi na kwina inge champio ko wendre kinyero twina ute meotenga indra ute policy nya tutamenya actually gethe itari ukinya no ntunya ko family nge irete wichumba manto eria na roe batigurwa mburi nyera eria no ntumburi mwegurwa eta atwa nise to maintain na uto etikira ko family nge eri nge ikubwa nguko muno mwegurwa ke wanguko no ntunya ngogwira igethe jichara na ikona nkala endia na nyaba kona ikala ya kuruma kwa tu at least to improve nyanja na mbi na balanced diet na ngoko bya kuri manto simple nyara ya fondi no kona meito bati weta nyana affordability no to sustainability project irego yuwa weta nyacho ndio ndiko kwa mama no to wasifa ate woni kura ng'ombe kunengera family irego ira of which kinyara interest yuwa weta kya wenga no to MCS bateo eke mantu yo ndawe to binengana na nyako wakwa yele na tutaigwa na nyoti wetu kuruketi ndi wetu manko yantu turani county kenyeji au tu ndai tutukira wa mbeja chietu mucharo mwicho mweri ito antu wetu wiruke ao mama ebele no tu confusion yake ryo na ivena nkeboira uma ivena mama in disaster nyakari agu wenda no mantu na ngwira renge ndakwira atire department ya livestock itena muntu orendi urekira plant tege yo ndai mutogie we ngonya ate kurukitwe through service mbundi na ndakwira atire expert wa mantu yo ndege ndakwitha kwena sustainability ge project yo twega uru agriculture toeka uru so na to expect ina police ina mtu umwe o mga ndie kauma na mama na everie mbere kende thena space ya kutambi ngui
livestock wa bati kwethara device ogena obonye bo manto abati kwera nonto para bandikitha thirikari kuma national level meta gori munya mwandikite na tegera itu nukuona na bayugitwo nonto kwetha na expertise ke field ireko iwe livestock mama iwe onthe withia nonto muntu ekaguru bae na bo ibanthe kirura na to expect performance yoneka ka kwetha kwena productivity ebo bwethenya bona quality nje production bukugari umeru Edi tuma turomba na eromba tukiwa musho ni yoyete mama nane chumbete na mochemo no ntorende arebi anto expert ati wewe nkana firundire kuira ombera we muntu ena mbe achieto to amwake ela akariye kinyanga surely kinyamurungu aturegera woni mojara yoguma mweri ndera no ntubombi bo oversight I represent the people. So now tell me something. Legislation na to ate te policy endeu ende batu toro nyamba cha legislation yo there. So tell me something, still apart from ng'ombe na other issues, kwena murandi yo suru, murandi yo kwena fununu, sijui icheki kaneropa school, besi iti ureano suru, I don't know criteria kwa ya tumeka, but Celestio Thronera umtata, aure kutina criteria tumirie mbea ya ukundiana bosuru, because usurubu tiko mina hapo ina mutu yo atumirwa ina yo kauma nontukureka na tenda zika yana pa village level. So now feel safety yana pa usurubu boketha po substandard na iba kumakira utoro bwana ba bure MCA from mashinani ibo kumenyane ate ya tenda kana usurubu akunda kundwa na ba isindi hi ndagura mama re ngabana kawira mantu iwengwa na iwe to mambua na ume kaunti au musho ndio ito debate burua ume nango ndogura kinye elected ndio raguenwe kanya nominate ndio na mama ona yatoriro akurugire na bobongwa kinya policy yeyu yonthe iruo ni urongo so tebe bokumenya babu tebe bimenyega hata no tibieya mebo mbere kinyo choro bwongwa kwena area zite na thena no ntuito batigu atere obwe irie kwenda me ti mwago no membe chiche thirikari wona ibati utethia community te mwago tu kwena areas tu ende for example yo ntumbonding utakona bobe ana chari stable teu haya kwena area area chiena area na ana best stable me kinyewe bati kwetha atere no to resources is scarce e bati kwetha eledo ne area reko vulnerable tiskuru chonda kana tuiria yes beche ninkai tiskuru chionde nire ko obuya igaikirwo choro kwethe kwena impact yes nukuona utumbo mbere ende onto side ya south na kwena maria iba ikirwa ate nukuona ende no manganye ibu tumende kwere MC very important no to no wa eriera no ere mama okwate ochuro mama yentukina ko kwate ochuro mama ndenda mbwao yenjo skuru kenda na betha bake ontuba kuria boega bone rura kunywa na bombe kuthenya nyiba ketha banjara bauma keoro nukuona kinye ustio kwatuka tugoyukiambi itotethia skuru te onthe kwenda ochuru kwenda ruwi ana baistebo na bakuria boya kumanja chio nukuona ende mantu yo ochuru kinyero stio MCs batu tukwana kenda ba identify na ngina kuke endi nyamutu endia mutu wembe bukone kaburuma ku no ntubomba kutha bubura bunda nyandawa nukuona wembe burinda wanda kenda boranga kabo yakala kwebetha wena wembe botu ne bomb brown na watu gende brown nonto iba kwenda kwethia black batumira chemical sio wembe bwa chinchambi kala kenda burwa so tiboega manto ata ile tuboega nonto no mwanka MC ba ketha bani chance areas jo ikinya ochuro bethe bakeme gato twinda to emero nonto mbechi no twinda to uchiga kuketha at least ana betu be safe na itukona into giye ati wembe bwa kurinda ndawa ende kwina thina na kwe kungigethia mwere na kukwino kurima wa muthanga nonto kentu ikyo theri tito etegeria na betu nonto bagurwa te utheri mbe achieto nikibatu kwitha gandi valunde ne mwana tutomba ku risk na uteki life chanto nonto bakuweria na twitha twina manto au isifa nonto kawe bya kwende isifa lakini ndawa nika banya kantu kanintini lakini at least gena umethio na tugetha twi mantu ne amea kuwende nya policy yote kurukitwe utebo tukumea na iko risk nyana betu ke milioni nonto bokea na ibyo tumambua kinya muntu agethe na aingia murungu no kiragia nthebe ikariana na nene. Wow. Yes, no kiragia nthebe ikariana na nene. Kuwende batumira chance ya family kwitha china thina muno baigirwa metuite kumenyeka ne antu bo baba chale mashinani. Kwa mama aichethia wenga to MCA 45. Imagine wenga bana wachoko ikamatethia kwetha MCA muntu mwagaro amare kingi ringa bicheu. O inga bana ramye wenga tumechana na tutu bati kwetha ne MCA wa ile chionde no to MCA omwiro nto mama no MCA na nwenga bana mukai ito kutumbika mama no MCA no director livestock
mwanka akebia ba mugambi babe bena degree aekira anto tu no nto bwa interest cheke kenda manto etha eta yes madam uteke uria. So kuri na arimo ba ECD barandikirwe na kwena complain nyingi muno kuma kiri want level kukirikana kwena arimo ba iritaniritie kwethira bari volunteers kiri skuru kuritana but after bare kuandikwa arimo bara ibareberu be ko kandu anto bangi from nowhere bandikwa indirone kwanza MC wa Ecogista akiwa arimo bake ya kuripota arimo bara bature kuritana bakoma skuru eu ibethirane kirasi ne bonde kwina onda ndene ya county iko irikinya in terms of kwanda ndagwira atiri mama na umichumbe na nture yakigire menetu euro itomba gwithwa lakini ikoneka yongwa nonto were munene meo nture yakigire mene euro itomba gwithwa mama ichumbe thiri ururu ndagwira atiri munene nutoro isacrifice ite meba tu turitangwe nonto bagwitha tu ife akire antu nukona muntu autoraritanete lakini mama bya gwithi siasa chiage mama aje campaign ale wonto gwira ogoleni campaign tu mama imandrindo na ankoere for your information ere tinye elected wate kwa project yene ne omusumbura enda tumantu kindo to gwira kianto ibyo to moigwa itumira selo aniembi making meru happy nungwata meeting great kambeta nonto beta ne no rito ke 14 billion ape imbie ndewe ape meno to kunde nyero yo to kaveka no to kiongo ke onrumo me mtu no wetha ndo miki ongo nteko wero lakini ndakunda wero glasi oninga ape no wikwa yo to ngakunda ndemba yape no undi uria tomato tunini tu kuna beta check making mero ape kinyasi lo anioke wametumira yento ke oteke buru ape we utatheka to ende wonita go mega ape nyeko theka go. Yes, ape yento kidogo nyambura kawa. Kinyambi ginjie chiringi 20. I will feel happy. Biscuit ngaroma murewa uma mwere no ndeke tu. Ende ape yento re ye. Aya pana. Mbe chama endeleo tija manto ameke ngape. No igwa. Icha manto ya mbeta ga great. No ndo bwa change life yanto na impact yenje isawa. No anko endro gwira menyabo mbere kinyare yuko na bagea no metres na miringeti anto mbere meba mamaira ndwara na nyameka ni witha gwenje amuno na inya ntu baragitanda getha garimba ubwa kamemerinya mwega yura ome kinyame loito wete thuga no na ntu atani bari amuno tiko materesi nyogo nuko etano kia minkingo into bimwo gona bito tinjire lifestyle yo turaithina muno na nkwire o makinto iki umungu kinyeta ndani ro mtu wawe ni nkuinyo oge aguinyora mweri yogo bua yes kainya mega yongo lakini bachigenja roe anto baga buen korogie manto agwe thia gura materesi ogethaga kianto no tunyetu kana menya kulete gura materesi chiongo materesi de korogie tunya na assembly nyetha ne okoleo mega thima mena ngundu wil na MCS na batetha kia shwele kinya materesi chiongo achia iluiga ilo konte kulete nja ikaro materesi nja no tuwenya ninye unyo byo tukanga kenda ringa etate aura nukuona na kuba make up yo na hiyo tumankwira mama na umembunge atetutethia na ume assembly bu ate tuthethitu na nkurira kiroge ne undi mwekuru mwenzake na yanda ari yonthe ingome murungu no wigo no to ndete sakramente umiriria ne uma ndire ya sakramente o utheri ndire ya sakramente uma nembi ne umiriria na yo tumire mbwandiro ama uma na nkiwa na kendo kwira ari mwe ICD mama i campaign ni ari kinya barandika baki babe direct no banikira ngui tiba ture kuritana na nyagetha gai mama umwe ari ena kya onantu actually muntu yetu rai sacrifice itakiona sabuni ito akana sabuni akana surely ombe goithira muntu ungi bubwe yo tomangura mama timbu shop wa uma ketha no uma au wo ino ture kuritana kethena kya yantu mama tilinda of ngundi karima no yikwa mama tilinda of ngundi karima imwe kuru muthuku na imwe kuru atikubwira utongerie na ai wengwe kiumbe tegwithia ne grupo nthe no nduri awi sifa mantu endere nkankurie kawe no gorita nguire saro kilemia kwa mbechi ndona na cheki sala agerita kwa sa ntona ke ana metuna na bia kuria actually bia cia sare nyoge ndaguria thai umukompea noe ende ngabana turite nguire saro Dr. Sara kilemia gorita cha community development cha mobilization kembecha ke oishas baka ora into ya view mego manto amwe abati kwetha thirikari na gintu sustainable kintu kina impact tona ke thinda muyuge that at least nda mune menyeri nyaboya menya mba kwithige linya kenjura tupi getethirite manto yo nthe no ntombi ate kwa kinyangwe na chief officers aitangwe ngo mama ga ine ape ulero ne ape
wagunde ochoro ne ape no ngwata ape ende nyamuntu yana wembe buongo borindi andawa au mumeka ape anchi omuran moera no hapana so tukiri kino tubo time mheshimiwa kwena mtu weta wa kabori yanka thoma message wembre tutarikia mbango tukirikia ariwa halo bwana Mutembei salimia mheshimiwa Salome kawa what mheshimiwa has spoken against Governor Kawira Mwangaza is null and void, nothing substantiated on a staff. Tell Meru political parties to prepare for 2027. No shortcuts to get governor's seat through backdoor. Mheshimiwa Kabori Moria. Abura buiba burea siasa buiba ange nonto uteke ntubuko haribu na kio kuinga governor substantial kuinga governor. Mwire ukabone ndendo mwira atire okay thimo agoringa omba kwela gantu nonto kwebwaraua lakini yayo nthen kwalente kwale nonto bakwitha ndine interest anything bi nkwaria nkiwa atire mucharo ogo yorande awa nonto inde awa unkari nkuriwa ntomba wetegire mucharo ogo mbailia muntu aginyanga mbe achaga ntibura itebaterie riundi ngampe ntemegwa ile mwarimu atore gutana na sare grasi na sacrifice ete aigero gero ndo siasa cheto 27 mbua turingampe that is unfair. Yes, na ntetegeria bumero na ntu ibone kawera isiasa enale cha kumika ntu ape na agethura kia bangi nonto ketha na guthira mwarimu agurutana kano bwano mwarimu tu akebu ate nonto bo interest cheke na ate consultant nye MCA ende kawera no ichie tumwetegeria there MCA 45 145 nacho gethenga bana ageshia resources hapana ewetio na mwere yayo ndakwenda ku evidence ya wenga kawera agakuma TV ne royo yero Tuesday. Wow. So tukiri akauna buruya huyo ndai bwana utebunga mwira thai so no ntoke ikio theto ine tu ikiama na no mwanga evidence yeto tiete bura me ba tu wa mitaratara no gona ntomba go yakua kaka evidence ichi cha kwinga kawira ningwa hapana tubangite na manto ya karaboya na amiru ba iko boya na ingwetiga bayetikania yo nonto nya bara witakania ba tukurwa muchara na ato utethia Meru mbechi teke nyange so tukiri kimashimo amiru baraba utona rukiro ruare barabara within Meru bara outside Meru ni atabendo bera babu bure MCA bambunge ya Meru. What is the next plan? Balu ture MCAs ba Meru majority of us katoro wiratire twe tutemea kuri wa muchara ringi twina utongiria bubui ituibangite kawire ebele at least kwena difference ke performance no tutukwenda kwena sustainable project itukwenda arimu betu baiko bwega na kwena tugimika Meru great na better. Nukuona? Yes, great na better. No ntu no mwanga changes chithe irio na kawira bura kwenda kwethia we abati kuninga mbecha agethenga bana na chibangira wengwa na yaeta through of which kai control nambi na constitution. No ntu constitution yekire assembly to that okay oversee batu to overseers ba kucheck mantu yonde. To overseers ile mama kigandamisha aritingwe to amura tibuko ite tata ko bacteria. Ko nya ntu kabori nongera kaya kabori na like minds cha kabori abati kumya batu ture out tena interest nyingi ichotethia Meru no ntu for the last 1 year etoria ithinake na nyawe ngo kabori yake yakwa ile na turimbo awiri ko kunyua ruwe ibarabara ire ku ingredient no eka mara mobwega inya flagship changa bana chiongo nontu actually ko ngikuonde ko ina flagship project ya nene lakini mama yo gire barabara nontu ne ari na interest cha mantu ya wewe ngwa nontu arenda kumeka antu ape na wengo akimeka ape na mbechi nyingi nkurukie mantu ya bate lakini mama bombere ate kumbanga finance nebele nontu ate umbaburu mama ichumbere ete nambi ete noruru na nikinyete na ibaibu kuwa mathayo ithano gachunje 13 mwange 16 igwa kwa rere yonde na mama ichumbere ete noru na ndari ando de membenye ni Methodist na ndawa nditani oni ukira Murungu na ukira meia na gwarakia uma ndete na nterete uninkuru wa muchara ntena thina ndabwere ringi kasala rako yake ya muno kana ngirikia mako kya mbasi. Thank you very much mheshimiwa no tupo kuona kanya kwarandia na Kenya kwarandia na Meru. We are waiting kuona mibango yenu bora bora as from tomorrow na njamu Meru ngwetikibwete erete. We hope this time round maybe plans yenu sia succeed. Plan chetu na babwe manto yatu na yo iya batu atongeria na Meru yonde yone mama no na bamuone utemutongeri nyomwe etambura thina chiako aingia no tunyanto benaki egwira mama ni unatukwenda benda mama etabura kwenda kuwa wengo bura kwenda ibono ntu mama imutongeria na assist so Meru kwaria Meru akwaria. Wow. Thank you mutegeno ntuko kuthona batiro kirorwa rekire mabango yo kugen kure is always a pleasure kuthira ndina babwa no ntuko thate babwe mabango tumia kuthira yuitite na mbere we hope and pray that
Meru igachokia nkuma na Meru ikethirere batere kwithirere na maendeleo yakethira kioneka ndene ya county ya Meru together tukumenyithia mauntu mwanya urayawita na mbere kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter na kinya Instagram na kiri nteto chetu cia thaa 7:30 na 9:30 mitomo tembi Edward itabana kiumia kia. Thank you much more.